makweli mwandikwa ayataja makweli abanyina kurango Mheshimiwa Mwakira Mjamono, Mheshimiwa Alika, Mheshimiwa Brenda, Mheshimiwa Mariam, Mheshimiwa Fanis, Mheshimiwa Emamba, Mheshimiwa Leader of Majority, Mheshimiwa Mwanacha, Mheshimiwa Mjamono na Mheshimiwa Mwakira. Tunawatoa mkinere tauni. Lakini ni jambo la kusikitisha wakati mtu anakuja anapanga njama, anahakikisha kwamba amewakisha vitu vya mama maskini hapa. Mama ambao hawana chochote wanajaribu kupanga maisha ili watoto wakule, watoto wasome. Lakini sasa matokeo ndio haya. Hii shamba ilipochukuliwa, serikali ilifanya kesi, ijapokuwa tulishindwa. EACC wameingia, wamepata rufaa, imeenda appeal. Lazima watulize bodi. Marieta nengo kwa kefa mugaka. Uyo kabeire omo MCA Office Town Central. Asaya sambe tuga. Abantu bara babwate bire ngera yubyo ko chakwo. Koni yo bolebo. Akara na gambe tega bolero to bege. Abanya biasa bosi pio de BSB. Ke banda ki age sambi. Argie mete atake kwagata. Bagan drive. Argie mete atake kwagata. Asamuta mga tibeza to change to kormo chango to bae. To ora mabati mga to mga ne biasa bia inu. Lakini ngoyo bwate ebirengere ryo ngata getaye guchibesa saye ga kwesengenge. Ataona abantu bara babwate ebirengere byo ko bobole mu. Obone mu boro bwa bangina oni chomo nyene no na chakirtega. No na berete myaka 10. Lakini onyole basa amete botuko. Chaka kwaga chabono ika. Lakini onye mogo kira. Nge moganye to mo tate ko bagachira. Ngora mule sengenge gwakwa. Eri bono ika to chaka bantu bachaka kwa kiro mutise ke bana kia kia ringi. Ege ko gara mogo tika mambio ko nyora bantu batake ko bakanga karatika. Ngano okwalinga onyore esengenge gwakwa buna liria abasikari baleta tumuinali. Bakagita botuko. Kareta ruki milioni 3 bakanyuma nige kabu. Nga nyande sabari agarango chuko nyole kubongo bwaga chukoroba. Ande gakiyo. Tuabwaza tu kairumba ka kotini. Lakini obore mobona botu na temeta ko batetea. Tatika mwega to na mweka mokaomi mukani na chikura. Bora mwatikire kinyanga obore moboko ge. Iko takete korangeria bachume wose bakomo gabana. Okistauni. Na mwakere sini mambia timo ikere trano ko mwakerande bakomo chumbe saire chanda bacha muri kana marieta banyabiasa ramosi bali barengega ekara to bachangere lakini bore garate ni yemete ase kuarenge teneni yemete se ke bana kya ukiare onye muri ko teneni ngamo ikaraste konyo ra muri mo kwa kwesa ngeke Samaritan no mheshimiwa Jacob Barongo Bagaka mo Deputy Speaker of Kisii County Assembly. Ntagete namba yamo uropola yanene uchiase abo onchorelia obechire yaitu ya marigiti gose sakawagalia asomo roma no nyako bagoko salia malia mange bintu bakora gose biathara byabo amalia bari bategetororo amatunda chianga no bunjeli bungi boigo egente kiya organizing kirembe mono yakogarenga kiye nera bayibuli abange bagente ko kwebanga sengencho kurenia abana bari bachite after na manyire ngo wakoko wakunire chifamily chinyingi na negende nga serikali ya county rich step chire bwango asengenjo number 1 koligie njira baranyal chiri chichibe chirosubwe ya kabere banyole njira tronya ko compensate aboncheri balia egera at least banyale sibago chakera na manyire nga te kunyale kana kiro monta 100% anyole misigelia ya straight yororo lakini negende kare serikali era ikarans na koligie toligie njira mna serikali
yoko make sure at least some level of compensation ya koliru egera bonchuri yaba bagenda utoro bwa kawaida. Pole sana aswe balibons babete involved, but at least muntu nono ya matayo city bwaye but just nge jo siria mali yabo negende nga some level of compensation will be done to ensure nga they get back to their normal livelihoods bagenda bonchuri bwa bwa kana bakuru chibesa chyo konya family chabo biyamo.